air. Taran gurame aboy. Wah, gitu bok. Ini nomor hiji soalnya. Wah. Aduh, kumbul aja. Jai. Kare. Hah? Kumbul lah ieu pan nyerodotin. Solotin mana? Da ngaganyol bisa keputer kan. Terus kali itu. Nanti sih. Saya ka dieu na yeuh, nyangkung. Tadi ngolong. Ini tadi ganya. Hah? Hah? Gurame. Ada Jai. Mantap. Ayo dua di Jai. Foto. Kalah. Pak. Ayo mangkat. Arek Milo. Milo. Oke, kita udah di rumah, udah pulang kerja. Sekarang udah jam 3 lebih lah. Tadi udah pulang jam 3. Ini nunggu jemputan dulu, persiapan udah lengkap. Kita susul tuh yang ngirim video kan. Oke. Nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai di spotnya. Oke, ada mobil wilayah Cigembor 1 kilometer ke depan. Itu mobil kita coba nyari aja kayak perjalanan di coba di kantor lah. Lure hunting. What the guys do is get stuck here in the reeds and jump in. Right grab, masuk dulu. Jalan laras dia Pak. Jalan laras apa dia? Nambah nyobian buka bete. Ka dia? Oh. Hah? Oh, ka dia masih sah. Berarti kepala dia. Oh, mohon atuh. Atur nuhun. Nuhun Pak, nuhun. Oh iya kan dia? Biasa si bapak nanti lah. Makam. Couple of reed patches.
ahead and yeah, find a couple of lures. I've already found a few, and yeah, I've got a couple of nice lures that I've found. So let's see what else we can find further up ahead. Go. Found myself a cute little popper. How cool is that? Another lure. Turning out to be a successful day. Oke, udah tiba di lokasi Sungai Cisandu ya. Kalau kita hidup di wilayah Ciamis, sama seberang tadi bapak-bapak juga jualan. Kita nyoba untuk joran buat sungai. Custom, kita pakai custom, kalau umpan biasa adanya aja. Spotnya lumayan mantap. Mudah-mudahan aja ada ikannya. Karena air nggak maju di sini, bola muter. Kayaknya udah dalam, ini dalam juga sini. Oke, coba aja. Yang lain udah mulai. Kita mulai dari sekarang.
Dang pang miskolkeun lah. HP ting di mana? HP. Pang miskolkeun. Oke, kita nyoba nyebrang. Dari bawa pangmoken jujur. Kita gandong. Mau udah mau persiapan nyebrang. Eman. HP orang di mananya? Dari kada ada. HP orang mana? Di sekolah. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Bersama teman bertualang asik. Wow. Oke, buat teman-teman yang suka bertualang, kita rekomendasiin buat main ke sini. Sungai Citanduy, Ciamis. Satu huruf cenah. Ngojay. Nang lukut, jangan lupa. Nang lukut. Wah, aya eceng. Mau pantat. Palidang. China nyat. Wah. China nyat. Gitu lah. Hah? Di jalan ngadieukeun.
Whack.